Nadi putih ya tepojang biasa nena. Sina subo digumina nak len dewek kenane. Dijo ya iraga kampeh nesar. Tu dijo kade. Nah, iwasin no cito dane Gusti Madenu. Gulung teken ngomah ke ngetengah. Sedo dane. Gusti. Kengkan ban mau poitong jadi bedek kene unduk. Pasang jangan jolayah sang. Oh, Mau diam jang nasi dekmu. tuh. Dijo mencangi deh nasi. De gumina nak len. Nah pali deh hangon nasi. Kalau donyen milah nah. Nah. Sudang saput, paman belus, dijode neneng saput. Ini seneneng di panah ni neneng. Aduh, bini bak ada semangat. Ada yang bini dua kundur ni dalam sejarahnya. Sagan menggap di badan batu ah. Ya ini bakal bakat ah. Mbak Ayu jadi membakatnya Mbak Ayu ah. Bal di jaji ngoyong nen pejang boman ngidang jinasi. Nenen sih. Jadi hilang buya dininyen menajak jadi dini. Bal. Ya. Meh hijau menalih nyamun mana. Ini saring let telah kaman telah 12 kena. Ini. Aduh sengkalo jangsar. Sengkalo engget. Mara kalian jijang ide nasi sing gitu. Oko jang nendeng saput di panane liu ada semangat. Men bolan tas gitu. Dur tundun jang nendeng saput. Sedang itah jang nendeng saput. Jak teko nak nini. Buat teko. Jak negak ya dur tundun jang. Tegak nggak tundun sini. Kaden ji kang wang negak gen. Bang udiang pro kain. Ben sado misi ngentut no. Wah. Pal. Mumpung cai tegak kang jangan ngoyong-ngoyong bedet tu lima anca kena totun nanti. Entah wang ibu jadi mau bangun nak ibu. Tadi bang ibu negak no. Lekas. Nih. Tidak ulas ibu itu. Suara dia ngendot ben misi ngencah no.
Nyen jango jing. Jang. Meme. Kaden jang hujan maro toleh langitnya galang. Oh. Yo bengenca. Nah biasa enak ada batu itu. Tuh, benar sengah. Sengah kok kateh bonci. Dah nak ditu ngenca yang ngenca seng di WC na ngenca. Val. Kita dua. Tu jak dua. Hah? Lu dah dua. Kita wek moni jak dah dua. Nah pangencin cang. Oh. Jani bakal jok. Jok. Jok, jok, jok. Ya. Jok. Jok, jok. Haji, ayo. Melayu, ayo. Haji, mereka demen Haji. Nah, jok mana? Jani, pesuang nasnya bola Ji. Ye. Dagang tua Yuk ki Haji, pawekan rengkat menepuni ki Haji. Nah, domba domu, kau mau cakap dong lagi lah mau ni. Long milet cing lakan ti, yang pesuwi gerak, bapo dagang tua, nang mai po ni baju pen dagang tua. Len not. Begini, Ah, awak yang sini. cak bingung bancang keliru jang dikene jak suka ban po. Lambo, ngetek kang bener. Ni, yuk. Yang Haji. Nak ngingken ni sini ngagak ada duduk aja dulu. Nabi kena geruduk. Yang kena Mbak Ayu ni kau jok wendan jedemor ni kau di mengkap di beten batu mau kebun ban sebut boleh. Mak, Bakat diang niko nak niko kan dia tangan Mbak Ayu jok niki. oh, Nak niko ni bentang. tidak dia jadi ke doma jadi ngajak dulu. Eh? Ngapa nyaman cancah ngapa? Yang namanya rasa sumitan cairnya, yang rasa benar, bak mirip penyuluhan cairnya, lakar main telepon, ketanak selamat dah, kan ngecok, pianak benar aja di kedua. Enten-enten mana tiga satu nikah. Manian saya ada itu, kengkeng ngelak, ambak ngelas satu aja tu, ngedok pianak benar. Yang iseng. Apa isang mau kaput mirip bol ji mai. Sar, dah gede-gede mau munyi sar. Pun nasi ini sar. Ni bani gumi apa ya kada nenek-nenek. Kejengat kan polon bona. Nah, Aji pangtan suwe jek puput nang jelema niki. iya nunuk itu ni pang perakat, jani pejalan yo ni, gue no pang tawang aja, pemekai ini dia no orang tu benar. Gang. Nah, iya nunuk ini di pengawang aja tu mana tadi, mak dengke. Nawagang. Dengke, ansel aja perakat aja nawagan, buat pengelaksanaan hidup dia. Dengke, kagorok pun aja. Oh, nawagan. Kabuan kesal kenapa nawagan dobe? Aing. Mang no jerone uning. Di tiang wantah parakan saking tianyar. Dengke? Di tiang wantah saking tianyar. Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Republik Indonesia. Nah, tu nak bertawang benar. Dia je mengeracak tutur dan cikin benar. Oh, ngagan si uli di Bali. Mula lakar nyemak. Buat tu gaduh kan sini lakar melegana. Di anak benar buka gaduh. Boyo jo sapu nikah mana fitiang. Mana ini terniwang atau fitiang. Sapu siro puniki. Sana ireng fitiang. Mana patut lo fitiang matu. Oh.
Nah yen uluk itu nyentako nanti marah peting. Malah sing adole I Gusti Ngurah Mas Capong anak abu. Ayo patut depan wis. Bener. Aduh. Wewengkon napi puniki sampun. Nih sewengkonin sasa lombok Bang Presiden tawaji ane madang selomada. Oh, dong. Niki diomlok niki. Diomlok. Lo. Di Lombok. Niki sira niki sarang kalih. Ni nedangin panak beno nene telingan iroro jonti nene nane daukan iroro kemang pianak beno ne. Benar. Kalau kene lacuran lu ceret-ceret pianak beno ne kale no mati ken meme ne pangkawan. Oh. Biang nalet dong sampun sedo. Bidan lukas ceret-ceret pianak beno ne nene kale no mati. Kendan sekate sedo tenang budal mriki. Belum kubur na mana. Aji, jak sampun niki rengangi ren jak kalian. Jelma uli dijo ne pakai lamang. Adang-adang nak malu. Abang perakat nak rawase malu. Haji, Matur nak Cisa. Haji sampun pawikan. Yeneng iri kering Bali. Wang tas sampun kelokta. Catur wang seni. Ini yang tak kenang dumun. Napi minap catur wang seni Haji. Paus pianak beno ne bang sing awak rasa beno melaksana. Ini Mon yen uluk catur wangsan cai itu apa lumrah itu cara kau di Bali. Mon tina kende. oh. Titiang suwong sudro titiang. Soro kasak titiang. Sorot pasak tadi cai. Dan benesa titiang. Geng-geng kini dak kini matur. Ya gaplok ketang bungunnya peragat. Pasak benesa. Oh benesa cini nena. Oh, Bentan Pradewo titiang. Nang sekarang hanya kang mulok. Sudah tenet duit cina nang orang. Nawagan tiye titiang. Para Arya tulang nyuh titiang. Napi punika Haji. Yang cara dini di Selomada. Ben blok beno sing tawang. Sing ada para Arya tulang nyuh itu cara satuan ki. Para Arya tulang nyuh punika tan kaulo parakat titiang wong sudra kaulo. Painggih titiang panrekan titiang. Pengen apa lagi si panrakan tanjung nas Haji. Tak kenang malih Haji. Ban parakan cai. Agar uli di bumi Bali. Mai lakar ke Sasa ke Selomada nyentuhkan peminah cina dua go. Enten mana titiang sapuniki ini ke Gusti. Mendengget. Titiang luas memancing aja titiang tetelu. Enggen. Luas memancing aja titiang tetelu. Oh ada itu. Ada janji dua. Sapuniki ini kemakin lumun. Sesampun titiang ore sekarang selap titiang memancing. Ngiring Gusti titiang nyaman titiang. Yang nuli dijak. Wenten omak ke agang rauh. Jogok gabus kenta nangon titiang. Lares titiang anyuk ngotengah ngiring pasir. Napi jantan bareng itu ke nomah. Yang hijab di pang-bang apa penomah ke? Pang-bang kang batu kemong itu hijab dia. Jeprakat ye. Yang di tiang bareng ke nomah Gusti. Awak di tengah pasir iya bener bang. Mana ada sampai di tiang riki mangke ke junuk reangat kalau Gusti. Manjani hijab kene. Ben nemuin sangsara kok jani. Nya majunuk ajak bener ini ada di karang bener. Teman-teman, kengken hijab kini. Yen dados tunas titiang. Titiang jagi nyelang jukung druene asiki mangno wenten bakal titiang mulih mriko ke Bali. Sapu napi Haji. Tadi metu kaselak. Paminah Haji dewek dua aja saja. Ne patut aja Haji mati mang wirasa. Sing atur jeneng kajangan. Nambangin Haji paminah apa ning ado pio kasih. Udah ngeramang jelma uli di Bali. Kan nyile jukong mai. Ayo tan kejang jukong di nila na. Dong udah dadi bangas buku keto ayu. Nang ingat-ingat tang ragone. Nak jatma kesangsara nadanene. Iraga manusia. Nak ngalah bakar rasa kapiolasan tekening sesamaning manusia.
Apa buene manusia? Kadira seburan yang kesangsaran. Patut yang ayu bakal nulungin. Apa buene manusia? Sanang masih ayu bakal nulungin. Ya sebagat mendiang nulung jelma uli di baliknya. Bakalnya sing dipolong udah banjir juga. Karing nang ini. Aji. Ini. Oke, tuango. Nyatu jeneng ini dia kami ulangka. Yang dadi pangitetan aji nang tegarang nukan basang. Iuk di Aji. Onyen ada aji. Nuk berabasang ne oyong di kamar lo. Oh, tuh nek mau tuh ada. Tiang ikomang. Ikomangnya. Komang apel. Oh, ikomang apa lah kan? Aji. Ya. Lajurnya pangide cairnya malah kecekin meno Jawa tenang presiden Syria di temangan janininya mulaan beno sengelah dukungnya. Nah, yang ada nidap jenelakar mulo ke Bali dipisahkan ini. Sampunang sapunika Aji. Mak, yang nidap ini nggak mikir. Yenin dadat pinunas tityang. Yen diamuni kini kewentenan ipun maka kali. Nyama braya ipun yentan madrabe iri kiring lomo. Ngiring sampun duduk. Mana nuwenten sana nyarangan Aji iri kiring ponok sapu napi minap Aji. Oh, nah yang jatuh tadi itu Aji ada. Nah yang duduk benar cai ini ajak benar ini di selamatak ini Yen wenten pas wecan Gusti nuduk sekian titiang. Napi mah atau titiang malih inget titiang iringnya. Kepada ledang titiang tamat. Titiang dalar ngaturang suksemo. Peh mangdo kantun titiang maurip. Man kengken kaya nayune yu. Kal duduk jelema ne kedau. Biasa setuju. Aman kena duduk jelema. Iraga ajak dadwo sing nyidang bapan mo ayu ngamerten tiang. Apa buan ne ben ajak dadwo? Ben mane teko ben dadwo ben duduk. Bang dia banjar ngalan ini nyama braya. Ya kediang ya. Ayu. Bas kisah tak sekat tak kilo kudang kilo kau nidek mo ne geden-geden. Iraga pragat uyang nyakan kan ini nen. Ini yang duduk sing joko apa kerana itu lengan dengan nak kediri. Aduh, batang ore nang mekara. Ya saya setuju. Ya saya setuju. Setuju. Alen. Ayo. Wah, mulelan. Tiang pamit. Jawab beli dangkal. Dah beli dah. Dah saya malu. Pangeran dosa kari titiang Gusti kenten biu to sareng dan yana. Aduh itu. Salah tampi beli. Ki walau ampura ini nyen bodak tiang. Tiang nyen di ampura tekeneng beli. Raka ketu nyen mula kegaduh aden tiang. Nak kebiak beli. Dan sepun habisnya nyen melenang beli. Bukan. Bener. Nak nyam-nyam dan. Aduh. Nyam mang banyak di opi anak beno ci ora nyam gila di cungu situ kan. Bukan. Aja beli. Walau tiang joget boleh. Dini aja barang-barang. Ya sebut. Megarakan itu di Tegal. Nah, jangan apa dikinya. Bukan. Inggih. Wenten no canang Gusti ayu sapunika inget. Oh, la. Ngiring. Yo, nana atang. Kira ngaji.